but iCCC i-exercise i-democracy ukuthi wonke umuntu akwanise ukukhetha umuntu azamela esigabeni sakhe. Lithini ngalokhu udlakelo oluke lwabakhona? Udlakelo bebengakafundi abantu bebecabangela ukuthi amafomu malutshwane njalo amafomu lawa abasoze bekwane. Wonke umuntu ukwanile amafomu, wonke umuntu nominative okade ezizwa ukuthi ngifuna ukucontesta ube contest. Labanye lengasoze labacabangela ukuthi engacontesta but bezizwa bemnominate ukuthi sicela isineke abantu bemnominate. Everyone wonke umuntu ujabulile lapha koBulawayo. Namhlanje ngasitshela ukuthi kwenzakalani njengoba inomination ivaliwe. Namhlanje bekula abantu abaningi baletha ama-application okutshengisela ukuthi sengikhethiwe izakhamizi ukuthi ngimele izakhamizi. So sengilethile i-application yami ukwenzela ukuthi ngikwanise ukungena ekhethweni lapho. Inani labo mama linjani uma siqathanisa labo baba? Inani labo mama liphezulu kulabo baba. This time omama basukumile abaningi kakhulu because kule that order PR council ifuna omama. Kule PR parliament ifuna omama. Kule senate izebra ifuna ubaba lo mama. So omama abaningi kakhulu